Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho umugabo w'umunya-Nigeria ukuze cyane ufite imyaka 56 yashatse umugore w'imyaka 16, ariko ikibabaje nuko uyu mukobwa w'imyaka 16 yashingiye ku bw'igitsure cy'ababyeyi, aho ababyeyi bamutegetse gushaka uwo mugabo kuko ari kubaha amafaranga, ariko si byaje gukunda kuko nubwo babanye rwihisha, abaturanyi b'uwo mugabo ndetse bakabona ko bafashe nabi uwo mugore, baza guteza rwaserera birangira bagiye kumukurayo. Ubwo bajyaga kumukurayo basanze afite umwana w'amezi 6. Ibi ngibi bikaba bibabaje, aho uno mugabo yamurushaga imyaka nabura 3 n'igice by'imyaka yari afite. Ubwo nawe wakwibaza, ese ibi ngibi bibaho bikaba nta kibazo bitera, ariko muka perezida we yashaka umusore arusha inshuro 2 hongeye imyaka 6, byo bikavuga cyane, byo wabyibazaho iki? Mwakoze cyane gukurikirana YouTube channel. Waba ufite ibitekerezo watwandikira muri comment, kora subscribe.